Sanam ko jisu merang jisu mitam ka YouTube channel ko ape sanam ko atan dram epe kena. Tehin do ape ko telare mid video ni sapraw katin he kena arona do tehin do Easter Sunday kana mitame Paska porop. Ado tehin ape ko telare ungkan video ni agu kada je ape ona pe nyel ka arpe anjom lekha iran pe ikwa. Menkan asol men re mutलब do nuwa kana je adom hor ko roda jisuren ay gogo adom hor ko roda Magdalena Maria adom hor ko roda tinagan maji chong topa dandir sen kate ar ona topa dandir re nyele kana je ona kobor ya duar do ji kana ar onde do barya dud kin dulu kana ar do mor ko roda mitte dute dulu kana ar tina maji ku chalaw kan je unku do nuwa ko menchu kana je goi ku talare tidak pesendrai di kana ar ho adom doma bhagi sombat re mena je goi ku mut kon tidak pesendrai di kana ar ho amia bhagi sombat re mena goi ku mudre cida ben sinrai padai di kana ente nui do nonde banuya ente goi ku khna birit kana Galilea re chalaw kate nyele ben onde ben nyamea ada nuwa gi ape ko badai chupe riya jarur do nuwa kan gitinya je jisu masi okoi thnai sodor lena mitame okoi thnai nyel chu kana adom hor ko rorda Maria mitame jisu re nai gogo ar adom hor ko rorda Magdalena Maria okoi do aya boho ria u te na sosunum ojo kate jiswa jangga abu kate jo rohor le tai ar adom ko rorda tinagan maji chong men khan nuwa ape katha clear pe lagi te inuan sodore kana je gogo Maria me huyua se Magdalena Maria me huyua se okoi ku maji ku hui dali ko inya badai lekate Markus 16 9 ayat re metabon kana nui Maria doi okoi kenai ar nui ren boyha menak kwa se bang noa badai chube lagi te hafta re pahil din rubibar hile sita re jisu masih do Magdalena Maria thene sodor lena badai daria kana bun Markus 16 re che metabun kana jisu masih biri en khai okoi thene sodor pahal lena Magdalena Maria ten ado Magdalena Maria thene sodor pahalen khai tobe nui Magdalena Maria okoi kenai hui daria jisu ren ingat hui daria hui daria eta maji hui daria ente Maria do ayma nyutuman hor menak ko ona men kate bun badai daria ado bun badaya je nui Magdalena Maria do okoi kenai johona bagi sombat bun nyel lekhai 11 hatin ekhon 2 aje treche metabun kana nuare metabun kana job top Lazarus uni ruwa lagaw tahe kana ar jisu masih do uni Lazarus nyutum mid hore bugi di kana ar Maria ar Martha do Lazarus ren boyha kana kin node nyumo kana Magdalena Maria nui kan gay jiswa jangkai abu letai sosunum ojo te aya u te ar uni Maria ar Martha te kirin ai dadagi Lazarus ku metai kana menkan nuku do pe boyha aku enter node do jisuren ai gogo do bai nyumugo kana johona bagi sombat 12 re metabun kana nui Maria do mid pe adi damana nira jataman si sosunum hataw kate jiswa janggai ojo ataya Markus 14 khoi 4 che metabun kana Magdalena Maria do jiswa janggai aya u kinte jiswa janggai jot ke tai ar ona do kare huina noa do huina Markus 14 3 khoi 4 ayat re metabun kana Simona ora ra uni Simona ora do Farisi ku mudren mid hore tahe kana uni Simona ora regi uni Magdalena Maria do jiswa janggae aya u kinte jot rohor le taya ar nuwa do kana Bethania ature ente jisu masih jojome dulu akan tahe kana un somai regi uni Magdalena Maria do sensur kate ona okada do damana jataman si sunum hataw kate ar aya u re onai dula date ar unia jangga kine jok rohor ke taya ar ona do Bethania ature huina ar na do bun nyam daria Luk 7 36 kan 40 ayat re ente nui Simon do Patras do bang kanai nui Simon do uni Farisi ku mudren mid hor kanai ar unia ora rege uni Magdalena Maria do jiswa janggaye jot rohor le taya aya u te ado nui babotrun badaya Magdalena Maria do okoi kenai mente ado inya mele kate nui Maria do uni kenai okoi do jangga aya u kinte jot rohor le tai uni Magdalena Maria kenai
ado jokhan bo mene da Magdalena Maria. Acha Magdalena do chet hui dali gya na mitte jayga re nyutum kana se una tola re nyutum kana se unia title se surname kana. Ado noa men tubun badai dali kana je ar bangka do adom hor ko mena Jisu ren ai gogoy hui dali. Ado acha Jisu ren ai gogoy hui dali kan khai tobe Magdalena Maria do chida rorogok kana. Je Magdalena ar Maria chida noa do jo rorogok kana. Una ite inya peng se noain bujoy cui bun kana joto hor gi noain bujoy cui bun kana pase baria alak-alak hui dalia. Pase hui dalia Magdalena do surname kataya. A Maria do mitte first name kataya. Ado nuare badai jong do Lukas 8:1-2 ayat re. Adom hor ko mena Magdalena mane do jayga re nyutum kana. Ar adom hor do ko mena noa do surname kana. Ar adom hor do ko mena noa do ya nyutum kana. Ado ape gile pe onare mane do chet kana. Jeman nuare ya sari ate ihim badai ar joto hor bun chit dalia. Ado jokhan Magdalena Maria tene sodorok kana. Ar Magdalena Maria saute okoy ko tahe kana. Johan bat eta bagi sumbat re mene kana Magdalena Maria Joanna jako ingat Maria. Ar noa do ol kana Lukas 24:2 re. Menkan Johan bagi sumbat re leka tu badai dalia kana nui do Jisu ren ai gogo do bang kana. Ar se Mati Lukas Markus ria bagi sumbat ria hon noa ko ngut re ho Jisu ren ai gogo do bai nyumugo kana. Are bang kana nui do. Cheda aja nui do kana Magdalena Maria. Okoy do ne Jisu janggae ai au te ojo rohor le tai. Cheda je uni Maria do Bethania ature Jisu janggae ojo rohor le taya. Aruna ho barisi kumudre Simona orak re. Ar nungka leka tegi Jisu masih do uni Magdalena Maria thegi nyel chu kana. Noa do ol kana Johana 20:11-17 ayat re. Ado nungka leka te abain clear bun kana nui Maria do okoy kana. Ado bun badai kita bun nui Maria do Magdalena Maria kana. Meta me hui dalia una do surname kan taya una Magdalena do surname kan taya. Okada do English Bible rubun nyel lekhai je Magdalena Maria na bun nyam dalia. Ado inya hudis rel ka to inding bujhoy chi kana se inding badai dalia kana nui do Jisu ren ai goy bang kana nui do kana uni Magdalena Maria. Ado adom hor ko roda je nui do Jisu ren ai goy hui dalia. Ar una do chel ka to hui dalia una do bun padhau dalia. Johana bagi Sumatra 20:11-17 ayat re nuwa ol kana una ria se nuwa chel kate hui kana chel kate jisse nuwa ria sari ate bun badai dalia je uni do okoy kanai. Cheda je oka jaga re Jisu ko topa ledi ar ona topa dande regi Jisu saute Maria doy galmarau kanai nui Magdalena Maria galmarau kanai. Ar nungka te bun badai dalia kana je Jisu masih do uni thene sodor lena ar di usra chalao kate airen chalai lihat ko arno ado ol kan thai kana Johana bagi sombat re 20:11 ayat khon 17 ayat re. Ado nuang kal kate abubun badai dalia kana tehin do Easter Sunday kana ar tehnya din re Jisu kobor khone biri rolna adi seta re ente uni do sokol bar le kurus dia se un kurus kar re goi lena ar un lagi topa ki dia ko nawa kobor ko bai ki dia ar uni ge ar adi seta re doi biri ina ar Magdalena Maria tene nyele chu kal kate ge Magdalena Maria dan Jisu masih do nyel chu kana. Ado niye kan ge asol saria katha do cheda je Magdalena Maria thege Prabhu Jisu doi nyel chu kana se nyel chu hinai. Ado adi somoi pe amen iya te in adi atin sarha pe kana jasti bang galmarau kate tenya video do nende kita kan adarai kana video rumu nyapam kana masanam ko ge Jisu marang.